Nombre di Tata e di Io e di Spirito Santo. Señor sea cu vos. Romano laganos confessanos picanem, a nos por celebrar in maniera digno e misterio non sagrado di nos fe. Ita confessa a Dios Todopoderoso, delante de tu que presente, como ya peca tanto, a pensamento e palavra, a lo que me hace queda sin haz, a mi culpa, a mi gran culpa. Pesei y te roga la Virgen María, tu ángel y santo, y vos, mi hermano, y reza pan al Señor nuestro Dios. Ahora Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonanos picanan y híbanos na vida eterna. Señor, tiene piedad. Señor, tiene piedad. Señor, tiene piedad. Señor, Señor, tiene piedad. Cristo, tiene piedad. Cristo, tiene piedad. Cristo, tiene piedad. Oh, Cristo, tiene piedad. Señor, tiene piedad. Señor, tiene piedad. Señor, tiene piedad. Señor, Señor, tiene piedad. Gloria a Dios nos data, na Dios nos bon Salvador, na Dios Espíritu de nos vida, na Trinidad nos honor y amor, nos da alabado, nos da bendición, nos da adorado, nos da glorificado, nos da agradecido, pavo gloria grande. Gloria a Dios nos data, na Dios nos bon Salvador, na Dios Espíritu de nos vida, na Trinidad nos honor y amor. Háganos Santa Romana, nos da tuma boca di vesper, nos da honra Mamma María, Virgen del Carmen, día de su fiesta. Nos canta na página 23. Antífona da letra E, Virgen del Carmen. Nós fazemos uso de dois coros. Coro na minha banda aqui canta junto comigo. O coro que na banda aqui, na banda direita, canta junto com você. Na final de cada salmo, nós está vamos cantar glória, nós está lanta para. Mita cominda bo María, llena de gracia, Señor, ta cubo. Que alegría ornambis a mi bancas di Señor, y ahora atanos para dembo portan en Jerusalén.
Jerusalem, ciudad bon construí según plan armonioso. Ahaya e tribunanta subi, tribunandi Señor. Manera tale na Israel palaba Señor su nombre. Ayating et tribunal nandi justicia es nandi cas di David. Reza pidi paz pa Jerusalem, prosperidad panan kiervo. Lagatim paz entre bo murallana, tranquilidad en bo población. Pa amor di mi rumanang y amigo nang mitabisa paz pabo. Cordando cas di Señor nos Dios, mita pidibo Dios bendicionabo. Gloria na Tata, na Iu y na Spiritu Santo. Manera tabatana cominciamento, ahora y semper, dentur siglo di siglo. Amén. Mita comindabo María, llena de gracia, Señor ta cubo. Amita servidor di Señor, hágase de mi según voluntad. Si nota Señor ta traecas, trajador nanta traja por nada. Si nota Señor ta guarda ciudad, guardia ta guarda en vano. Por nada vota drumite lat cansa curpa pae pan cubota come. Dios ta tu nena su amigo nanden soño. Y nanta un regalo di Señor, nanta un verdadero bendición. Manera flecha di man di un guerrero, tayunan engendrada en juventud. Qué felicidad pa un hombre si es por llena su baliña cuna. Nancara lo que dan a vergüenza. Y ora cunan pleita nan caso dilanti di enemigo nan den plaza. Gloria na Tata, na Iu y na Spiritu Santo. Manera tabata na cominciamento, ahora y sempre, dentur siglo di siglo nan. Amén. Amita servidor di Señor, hágase de mi según su voluntad. Bota bendicionada dentro di mujerna, y fruta di barriga Jesús ta bendicionada. Bendicionada sea Dios Tata di nuestro Señor Jesucristo, quien de pa medio di Cristo ha bendicionanos,
Utur bendición espiritual den regionan celestial. Pasobra foi promecue la crea mundo. Ela escógenos en persona di Cristo. Panos sta santo y sin fallo dilanti di je, llena cu amor. Ela decidi di antemano, cuelo adoptanos como suyunam pa medio di Jesucristo. Ese tabata quadraculo que tabata agrade, y culo que emes quiera así. Ela hasiepanos por alabe pa su gracia glorioso, cuqua a bendicionanos pa medio di su justima. Nos da libra pasoba Cristo adrama su sanger panos, y eta perdonanos acto nandi desobediencia, danquina su gracia inmenso. Dios adrama e gracia e ribanos, y llénanos cu sabiduría y conocimiento. Dios haláganos conocer sus propósitos con de acuerdo con su voluntad, e propósito que la decidí de antemano, para realizar por medio de Cristo, na el momento culminante de historia. Su planta bata para reunir turcos del cielo y ribatera, y pone Cristo na cabeza. Gloria na Tata, na Iu y na Spiritu Santo. Manera tabata na cominciamento, ahora y sempre, dentur siglo di siglo na. Amén. Vota bendicionad denter di mujerna, Y fruta di bobarica Jesús ta bendicionada. Háganos cereza. Hasta pedimos, Señor, la intercesión glorioso y bienaventurada Virgen María, bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Ayúdanos a fin que fortificar con su ayudanza, mas por alcanzar llegan a cero, con Cristo Jesús, nuestro Señor, que ende como Dios está viva y reina cubo de unidad de Espíritu Santo, dentur siglo de siglo. Amén. Lectura for the book di profeta Isaías. Senhor tabisa, que bal vosso sacrifício nang numeroso? Mita harta di chubato e carne quima pami e di sebo di vosso biche nang gorda. Sangue di toro, di lamci e di chubato ta repugnami. Ora di presentami dilanti den tempel, na trupa takana pasa riba mi plenchinang. Te sei mi apidi boso anto? No trece boso ofrenda nang bashimas. Boso sensia ta repugnami na nishi. Boso ta celebra festival di luna novo,
Sabat y otro fiesta, maminota tolera injusticia, man naman ku fiesta solemn. Mita odia boso celebración de Luna Novo y boso fiesta nanga para bira un tehi pami y mita cansa dinang. Ora boso hisamang paresa, minota paga atención na boso. Ni mas que cuanto oración boso hasi, minota escucha boso, pa sobra boso mang tatur na sangar. Bailaba boso kurpa hasi limpi, kita boso maldad nang foi mi vista, stop di hasi malo. Siya hasi bom, respetar derecho de gente. Pone provechador hasi lo que ta drechi, duna huérfano su derecho. Sali na defensa de viuda. Palabra de Dios. El refrán de nos salmo está: quien viva sinceramente lo mira salvación de Dios. Mi nota crítica bo sacrificio nang, pa sobra bota presenta mi tur dia bo animal nang kima riba altar. Ma mi no quier ningún toro foi bocurá, ni chubatu for di bocurá. Quien viva sinceramente lo mira salvación de Dios. Que mi shibo recita mi mandamento nang y sempre tuma mi alianza de boca, si bono gusta pa ami corrigibo, y bono tahisa mi palabra nang foi suela, aceita lo que bo ahasi, anto ami lo mester queda quieto, bota quiere kumita manera bo, lo mi quejabo, confrontabo, cuturcos. Viva sinceramente, lo mira salvación de Dios. Quien ku ofrece alabanza, ta honrami. Un gente asina, ta habri caminda pa mi mostre salvación de Dios. Quien ku viva sinceramente, lo mira salvación de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Si un gente tastimami, assim na Senhor tabisa, eta obedecer mi palabra. Mi tata los timé y nos lo vini cerca de. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En el tiempo allá Jesús avisa a su apóstol, no pensa que mi ha venido riba mondo para terese paz. Mi no ha interesse paz, ma guerra. Pa sobra mi ha venido para laga yu homber lanta contra tata, yu mujer contra mama, suegra contra suegra grande. Si un gente, su mes familia, lo vira su enemigo. Es un que estima su mama o su tata más que mí, no está digno de pertenecer a mí. Es un que estima su hombre o su mujer más que mí, no está digno de pertenecer a mí. Es un que no risa su cruz, seguime, no está digno de pertenecer a mí. Es un que por gana su vida, lo perde. Y es un que perde su vida para mi motivo, lo hallé. Es un que recibí bozo, te recibí.
e esun ku recebi-me, ta recebi esun ku amandami. Esun ku recebi un profeta, pa sobra eta profeta, lo hanya recompensa di un profeta. Esun ku recebi un hombre justo, lo hanya recompensa di un hombre justo. Te assegura vosso, que nkuduna mas que ta un glas de água frio, na onde mi discípulo nan mas chiquito, a sobra eta mi discípulo, lo no queda sin haya su recompensa. Ora Jesus acaba de dar sus 12 discípulos na instrução, e lá vai for de ei, para vai sinha e predicar em cidade na de região ei. Palavra do Senhor. Ahora vos aténdenos a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmelo, el Monte Carmelo, la Virgen de Escapulario. Escapulario è pagna con nostra carga, algun di nostra carga, of una medalla di Maria con corazón de Jesús, de Bagé. España aquí, como a María, aduna como con promesa, con eso, con lo cargué, lo hanya su ayudanza, principalmente na hora de morto, e por morir en gracia de Dios. E para su alma queda tomada en cielo, el próximo ya sabrá después de su morto. For di purgatorio, questa promessa di Maria di Virgen del Carmen. Di un banda ta hopi necessario pa nos tin signo nan di protezione di Dios, manera scapulario, manera medaglia, manera Santo Rosario, manera un prenci, un cruz. Sete signo nan kuta evoca presenza di Dios. Tas laganos sinti nosco nosta bambisa baudi alanan di Dios, scondi den Dios. Anta signo nan kuta duna nos courage e fortaleza pa nos lucha diario. Seita necessario pa sobra e signo nan di maldad tambeta abundante, signo nan di morto den differente forma. Principalmente differente tattoo, con gente tahasi, que evoca maldad y reino de oscuridad y reino de morto, pero imaginan di maldad que está presente, que está omnipresente en medio de comunicación, en Facebook, en televisión, en smartphone. Mayoría de imaginan que ta drenta, ta imaginan di mundanidad, di reino di oscuridad, imaginan negativo, que por supuesto ta afecta nos mentalidad, nos alma. Pues imagen aquí di instrumento na aquí, nos llama sacramentalia, ta ayudanos pa lucha. De otra banda, por realizar hoy en día imagen aquí, objeto aquí, era rosario, medalla, abira así abundante, por camino da mira na boshi rosario, na boshi medalla, gente ta parte nan para cada ocasión, gente ta colocan en cualquier parte de casa, de auto, etc. Mientras que vida mes no haya ninguna armonía con la imagen aquí. Figuraba que haya un accidente y junto con eso, con a Biden bo auto, bota llega ao hospital, torna herida,
e contento para sobre um maneira vestir como doctor tá para na porta, botar começar a explicar que o passava e tá pedindo auxílio. Antes tá bisabo, sorry, mi nota doctor, diz-me vestir su panha, era mi nota doctor. E aí botar quedar hopi decepcionado. Auf mes cos polis, verdade? Botar contento que vou topar polis para sobra na acaba de atracabo e gente da bisabo, no, sorry, mi tin diz uniforme de polis, pero mi nota polis, mi não por ajudar. Houve um sacerdote que está a celebrar santo sacrifício de missa e depois vou atender que está batendo gente que a disfrazar e a ganhar gente. Uma decepção, verdade? Uma decepção, pois é signo não mal usar por decepcionar. Não vira uniforme de disfraz, e uma grande decepção. Sobre aparentemente son que tem escapulário, que tem medalha, que tem Santo Rosário, e mesterta eu de Maria. E Maria não tem outro eu, sino ta Jesus. Que é son que tem rosário, escapulário, medalha, de certa maneira Jesus é misericordioso, bondadoso, paciente, que te perdonar, que te compartir com outra rabia, verdade? Mester tem aparência de Jesus, tem uniforme de Jesus e Maria. Pero ora bota primi su trapa riba su pia, sin que bota quer nem sequer, e cacho ta sali de viaja, e gente de lobo também. Gente de lobo, mas que tem 5 rosários colocados, verdade? Gente de lobo e cacho de demônio. Pues, um disfraz religioso que tapa uma verdade triste na missa. E aqui nós temos que pagatino romano para nós. Hace uso de objeto não religioso de uma forma autêntica, para objeto não religioso que nós usa, ajuda-nos realmente vira una de Maria, seja escapulário, seja medalha, seja Santo Rosário, para ajuda-nos vira una de Maria, que para dar-nos aparência na Jesus, principalmente de amor. Es aqui, nos atendemos no Santo Evangelho, onde o Senhor te reclama amor, também por uma leitura de Isaías, onde o Senhor avisa, a mim não te suportar vossa fiesta, a mim não te suportar vossa fiesta, e vossa cerimônia, algo que me não entende, sobre outro cosmita angela de vosso. Stop de hasi malo e hasi bom. Isso que me está desejando. Stop de hasi malo e hasi bom. Se em um caso tem 5 imagens de Maria e de Jesus, e se em auto tem 18 rosários, coloca a maneira de não tienda, e gente está hasi malo. Todo rosário e toda imagem aqui está disfraz falso. Disfraz falso que nem Deus nem Maria está suportar. Que queda usar como amuleto e não como uma fortaleza para a luta cristã, para vencer malo e para fazer bom. No Santo Evangelho, se você não estima mais que você estima botata e mama, mais que você estima boiu, homem e boiu mulher, você não está digno de pertencer a mim. Lo qual o Senhor está angelado em nós, está amor, precisamente. E só que a estimei mais que qualquer outra pessoa estava chamando Maria.
pues io di Maria realmente ta io que tem coração de Maria, coração que te estima Senhor Jesus, coração que te estima Deus, riba turcos e promeco turcos. Aceita ID, aceita ID de io di Maria, e amor para Deus. No necessariamente uniforme por ganhar viaja, lamentavelmente, pero ID no te ganha, ID te amor, un amor sincero, verdadero para Dios, pero también un amor para otro. Jesús avisa más que un glass de agua. ¿Cuánto esposo na casa nunca den año largo, nunca na aduna un glass de agua na esposa, nunca. A esposa tem que servir de maneira un cativo. Nunca nanta derecha un coffee para a esposa, un té para a esposa, un glass de juice para a esposa, verdade? Pues onde é amor está? É amor está em detalhe, amor está em coisa tão chiquito, amor está na flor de conuco que está florescer no deserto de cada dia. Isso é amor. E isso aqui está a ID de eu de Deus e de eu de Maria realmente. É o único ID que Deus está mira verdadeiramente. Háganos lanta para Romano. Háganos pedir, Senhor, e venha na nossa